Imfungwa nyinshi zarashwe mu cyico zigerageza gucika gereza ya Makara zihita zipfa. Ahantu hagenewe gufungirwa imfungwa 1500 hafungirwa imfungwa kugeza ubu 1015. Ibi bikaba byatumye bamwe kubera imibereho mibi, umubyigano, gupfa bya hato na hato bagerageza gucika cyangwa gutoroka, nubwo hari undi mupango bivuga ko wari wapanzwe. Gusa byaje kurangira abarashwe barapfa. Ibi turabigarukaho. Nitwa na Kiriti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Wowe udukurikiye ndakwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ubundi ukajya ubana natwe mu nkuru, ibiganiro, ubusesenguzi, ibyegeranyo n'ibindi bitandukanye tubagezaho. Ikaze. Imfungwa zibarirwa muri 40 zaraye zirashwe mu cyico zirapfa. Izindi zibarirwa mu magana zirakomereka. Ibi byabaye ubwo zageragezaga gutoroka gereza nkuru ya Makara, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gereza ya Makara iherereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niyo nini kurusha izindi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabibutsa ko muri ku Ibendera TV nitwa na Kiriti Ntirushwa, turi kubagezaho inkuru irebana n'iraswa ry'imfungwa nyinshi ryabereye muri gereza ya Makara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko kuva mu masaa 8 z'igicuku cyo kuri uyu wa mbere humvikanye amasasu hafi y'icyahoze ari gereza nkuru ya Makara iherereye muri komine ya Serembao i Kinshasa kuri Avenue de la Libération yahoze ari 24 Novembre. Amakuru agera kuri mediacongo.net dukesha inkuru avuga ko abagabo batamenyekanye bafunze Avenue du 24 Novembre yerekeza i Moradi, noneho abandi batera icyahoze ari gereza nkuru ya Makara kugira ngo bahungishe imfungwa. Ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko bigikurikirana ibirebana n'iyi nkuru, gusa kugeza ubu imfungwa zibarirwa mu 1015 zirimo abasirikare barenga 4000 nizo zifungiyemo, nubwo yo ubwayo ifite ubushobozi bwo kwakira gusa imfungwa zibarirwa mu 1500. Mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 2 Nzeri muri uyu mwaka 2024 nibwo kuri iyi gereza humvikanye urusaku rw'amasasu menshi kandi akomeye cyane. Abaturiye aka gace bavuga ko urwaro rusaku rutigeze kubaho kandi rw'imbunda zitandukanye, no kuvuga imbunda ntoya n'inini. Minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yavuze ko iri raswa ryaganishije ku rupfu rwa bamwe cyatewe n'uko hari imfungwa zagerageje gutoroka. Ni ibintu uyu yatangaje anyuze ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, aho yahameje iraswa ry'abagerageje gutoroka kuri gereza. Patrick Muyaya yunzemo ko inzego z'umutekano zahise zoherezwa kuri gereza mu rwego rwo kugarura kuri gereza ndetse no muri aka gace. Hagati aho umwe mu bayobozi b'iriya gereza yabwiye Jeune Afrique ko inyinshi mu mfungwa zagerageje gutoroka zarashwe zigapfa. Amakuru y'ibanze avuga ko imfungwa zirenga 70 arizo zarashwe mu cyico zigapfa, mu gihe zirenga 200 zakomeretse, nubwo hataramenyekana neza niba zajyanywe kwa muganga cyangwa niba hari ubutabazi zabashije guhabwa. Ni imibare cyakora ishobora kwiyongera kubera ko igenzura riracyakomeza muri iyi gereza, ari nako inzego z'umutekano zikomeje ibikorwa byo gukaza umutekano n'ituze muri iyi gereza ndetse no muri aka gace. Amashusho anyuranye akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana imirambo y'imfungwa nyinshi zarashwe zigapfa. Ndabibutsa ko turi ku Ibendera TV, ni inkuru igaruka ku iraswa ry'imfungwa nyinshi ryabereye muri gereza ya Makara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigapfa.
Amakuru avuga kandi ko imfungwa nyinshi z'igitsina gore zari zifungiye muri iyi gereza zafashwe ku ngufu ndetse zimwe mu nyubako zayo zigatwikwa, ni ukuvuga zimwe mu nyubako z'iyi gereza. Ni igikorwa kibabaje kugeza n'aho wumva ko harimo n'iyicarubozo, gusa nta makuru yamenyekanye agaragaza niba mu gutwika iyo nyubako haba hapfiriyemo abantu, uretse ko nibwira ko niyo byaba byabaye bagapfiramo kubitangaza byaba bigoranye. Ibi byabaye mu gihe Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari mu ruzinduko mu Bushinwa, mu gihe Minisitiri w'Intebe Turuka Suminwa n'abandi baminisitiri benshi nabo batari muri Kinshasa. Ibintu byatangiye gutuma hari abavuga ko byanze bikunze iri raswa ryaba ryari ku mugambi wapanzwe w'abantu bamwe na bamwe mu bayobozi b'igihugu kugira ngo bagire abo bikiza muri iyo gereza. Ku rundi ruhande ariko hakaba hari n'abavuga ko byaba ari ku mugambi wo gucikisha bamwe mu bafungiye muri iriya gereza. Ni umugambi wo kwikiza bamwe no kurimbura abandi. Ariko se ninde uzabazwa iki gikorwa? Mbahaye ikaze, ndabibutsa ko turi ku Ibendera TV, turi kugaruka ku nkuru irebana n'urupfu rw'iraswa ry'abari bafungiye muri gereza y'Amakara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba barashwe bagapfa, aho bivugwa ko barashwe bari gutoroka. Aha nk'uko twababwiye ko hari bamwe mu basirikare bayifungiyemo, biravugwa ko hari abandi basirikare bashatse kubohoza bagenzi babo, akaba ari nayo mpamvu babanje gufunga Avenue 24 Novembre nk'uko twabibabwiye haruguru. Byose bigategurwa kandi bigashyirwa mu bikorwa umukuru w'igihugu Tshisekedi na Minisitiri w'Intebe badahari. N'ibyo kwibazwaho. Akenshi urupfu rw'imfungwa ntawe urubazwa, ariko se ibi zarangira ryari? Rimwe na rimwe imfungwa zirakubitwa, zigashonjeshwa, ni ukuvuga ko zicishwa inzara, zigakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, zigakorerwa ibikorwa by'ihohoterwa, zikicwa, zigatotezwa n'ibindi bikorwa binyuranye. Ese imfungwa ni abantu bakwiriye gukomeza kubaho muri ubu buzima? Ninde uzacungura imfungwa ko rimwe na rimwe nubwo bavuga ngo ni abanyabyaha, umunyabyaha ashobora kwihana ejo akaba intungane, agakira ndetse agakora ibintu byo kwitabwaho no guhabwa agaciro n'igihugu? Ni ikibazo cyo kwibazwa. Reka iyi nkuru tuyisoreze ahangaha. Ndabashimiye mwe mufata umwanya wanyu mukabana natwe ku Ibendera TV. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Mwe mwamaze kubikora turabashimira cyane. Nako kandi dukomeza tugenda dushimira mwe munyura ku ruhande mukaduha ibitekerezo bitandukanye, byabaye biganisha ku musanzu w'Ibendera TV ndetse n'ibindi biganisha ku byo twakora kugira ngo mwishime. Mwese Imana ibahe umugisha, mwirirweho mwahe kandi muronke.